Hati Islam kong lo hormat ibadat haji nan nyu cứ chia hasa rukun menghatum rukun Islam kong lemu dan nyu di antara ibadat kong pot afdal pot siam di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jadan gai semgap bu ngak haji nan mata fadilat siam maka lo meng Allah Subhanahu wa taala di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata bersabda lai man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuhu muttafaqun alaih lang yulai hai ngak haji maka nyu ti hom ta ngak baka kong tia tong hong chi ma o atau nyu ti hom yai pup nuôi kong yak danh o yakni ti pel ngak haji nan walam yafsuk dan nyu ti hom ta ngak baka kong maksiat napa Allah Subhanahu wa taala o raja'a ka yaumi waladathu ummuhu tan tau nyu talap mai vợ yao ka hai gai kong me nyu ho padai tpui nyu mai yakni Allah Subhanahu wa taala maaf ampun kepada nyu hatum dosaរបស់nyu dan di dalam hadis kai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata bersabda la wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah muttafaqun alaih dan haji kong mabrur nan ti hom ta pu belasan semgap nyu o kegai meng syurga hadis riwayat nyu Al Bukhari dan Muslim ni di antara fadilat pu ngak haji hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.